Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zakiriye neza icyemezo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gisaba abarwanyi umutwe w'iterabwoba FDLR kurambika intwaro hasi ku itariki 10 z'ukwezi nibwo Kongo Kinshasa kizitangazo hanze ryashyizweho umukuru n'umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC Major Sylvain Kenge Bomusa risaba FDLR gushyira intwaro hasi bakikiza leta cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO. Mu itangazo bavuga ko abarwanyi ba FDLR bazarambika intwaro hasi bazishyikiriza leta mu gihe bazaba biteguye kurizwa mu Rwanda. Ati igisirikare cya Kongo kiributsa abasirikare bose ko batemerewe gukorana na FDLR mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kirasaba FDLR korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakikiriza leta badakoze ubugizi bwa nabi cyangwa se ngo bamene amaraso. Major Kenge yasabye abaturage bakorana na FDLR kwitandukanya nayo ahubwo bakayishishikariza kwikiriza ubuyobozi bwa Kongo cyangwa se MONUSCO, kandi ko nibatabikora FARDC izayambura intwari ikoresheje imbaraga. No ubutumwa bwatanzwe mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro u Rwanda n'iki gihugu byasinye Washington muri Amerika itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu nyingo z'amasezerano yagize uruhare rukomeye na Leta z'Ubumwe za Amerika harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kandi ko bizagenzurwa n'urwego rw'umutekano ruhuriyeho GSIM. Umujyanama wa perezida wa Amerika ku birebana na Afurika Masadi Burosi yanditse ku rubuga rwa X ko Amerika yakiriye neza icyemezo cya Kongo Kinshasa gisaba muri FDLR kurambika intwaro no kuzishyikiriza leta cyangwa se MONUSCO nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Ati iki cyemezo ntakuka ari intambwe ikomeye mwikirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington kuko gifasha mu guhererekanya impunzi, kuzahura ububasha bwa leta no gushyira imbaraga mu byo kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo rya Kongo ryo kwambura intwaro FDLR ni inkuru yafashwe nk'urwirutse ku ruhande rwa leta kuko bigoye gutandukanya umusirikare wa Kongo no muri mutwe wasukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Impamvu zitangazwa n'abasesenguzi nuko FDLR yahujwe byeruwe na FARDC aho basangira kabisi n'agaye bakambara impuzankano imwe bakajya mu bikorwa bimwe, na cyane cyane ko imana zombi zihuje umugambi wo kugira n'abanyekongo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo bikajyana n'amakuru ahamya ko bamwe muri FDLR bakorera mu mutwe w'ingabo zinda President kandi ko binjijwe mu mutwe wa Wazalendo ikomeje gukwirakwiza urwango muri iki gihugu cyazahajwe n'intambara. Benshi bibaza niba Kongo Kinshasa izemera kwitandukanya n'inshuti zayo z'akadasohoka izanze kwiyumvira ikazisenye kugeza zimwe zipfuye izindi zigataha mu Rwanda bikabashobera. Ni ibintu byumvikana uko inshuro nyinshi abofisiye ba FARDC babujwe gukorana na FDLR ko ntibyubahirijwe. Muri Nzeri umwaka ushize ingabo za Kongo zatangaje ko zagabye igitero kuri FDLR muri teritwari ya Masisi, ariko biza kugaragara ko umutwe warashweho RPSRS uyoborwa na Janvier Karayiri wita General ubwo byahwibitswe ko FDLR igiye kugabwaho igitero. General Peter Chirimwami Nkuba wategekaga Kivu Amajyaruguru yaburiye abayobozi bakuru uyu mutwe bimuri birindiro. Uretse gukorana n'ingabo za Kongo, barwanyi ba FDLR bahinduye imyirondoro bita abanyekongo ndetse bamwe buro ntibakivuga ikinyarwanda. Ibyo babikoze kugira ngo igihe cyo kubashakisha n'ikigera bizagorane. Amasezerano Washington ateganya ko gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizakorwa mu minsi 90 hakaziyongeraho indi 30 yo gusubiza urasirazuba bwa Kongo ku murongo. Byateganyijwe ko icyiciro cya mbere cyo gusenya FDLR kizaba ari cyo gusesengura ibibazo FDLR ishobora guteza imitwe y'ingabo zayo, imitwe yitwaje intwaro ishamikiyeho naho inyuze ibyangombwa ikenera. Ibyo bikazakorwa n'inzego z'ubutasi. Muri Nyakanga uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Marcel Nduhungira yasobanuye ko mbere gusenya umutwe wa FDLR hazabanza kuba ubukangurambaga bushishikariza gutaha. Ati tuvuga gusenya FDLR nta nubwo ari uguhita umuntu akoresha ingufu, no kubanza gushishikariza bifuza gutaha nk'uko benshi batashye bakajya mu buzima busanzwe. Twabiganiraho n'abahuza nabo barabizi, no kuzareba ko guverinoma ya Kongo ifite ubushake bwo kubasenya. Byateganyijwe ko mu gihe barwanyi ba FDLR bazaba banze kurambika intwaro hasi no gutaha, ingabo za Kongo zatangira kubagaho ibitero n'abandi bo mutwe ibashamikiyeho. U Rwanda rutangira gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Mu cyiciro cya gatatu GSM igizwe n'u Rwanda, Kongo Kinshasa, Amerika y'indorerezi izasuzuma irebe niba ibikorwa byo gusenya FDLR bigenda uko byateganijwe, hasuzumwe umusaruro biri gutanga, harebwe ku byo kugira ngo bisibwe. Mu gihe ibikorwa byo gusenya FDLR byagenda uko byateganijwe, abazaba barambitse amaboko bazamurirwa intwaro bacyurwe mu Rwanda kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe. Minisitiri Nduhungire kandi muri Nyakanga umwaka yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba FDLR bahinduye imyirondoro bakaba bakorana n'ingabo za Kongo Kinshasa, u Rwanda ruzi aho baherereye ku buryo leta ya Kongo idashobora kwigira nyoni nyinshi. Yagize ati amakuru yose ya FDLR natwe tuba tuyafite, aho bari n'amayinite barimo kuriya ko barinjwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Batabo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari, usibye no kwinjizwa mu ngabo binjijwe ahubwo no muri Wazalendo. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga muri Kamena uyu mwaka yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 n'10 kandi ko bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero bivanga mu baturage. Hanyuma ariko ubuzima bwongeye gukomeza mu gitondo cyo kuwa gatandatu mu mujyi wa Kamituga muri Kivu Amajyepfo nyuma y'iminsi 2 imirwano hagati ya FARDC na Wazalendo muri groupement ya Shikito. Nk'uko bitangazwa na benshi bagize societe civile, urusasu rwa nyuma rwumvikanye mu majyaruguru ya Kamituga ku gicamunsi cyo ku itariki 10 nk'uko ikinyamakuru Actualités cyabyanditse. Jean Pierre Rumwanda w'umuryango utegamiye kuri leta wa Kamituga yavuze ati ibintu biratuje, ariko umubare w'abapfuye ni 2, umusirikare na
komanda wa polisi mu mujyi ndetse n'abasivili 5 bakomeretse. Ku wa kane bazarendo FARDC babanje kurasana bapfa umuntu, bikurikirwa no gusahura amaduka n'amabutike, ibicuruzwa biratwarwa. Undi munyamuryango wa societe civile Panji Mazambi yongeyeho atumwe mu basirikare ba FARDC n'undi ku ruhande rw'igipolisi kandi ibintu by'abaturage birasahurwa. Imibare y'abapfuye 2 n'abakomeretse 5 yemejwe n'akanama gashinzwe umutekano mu mujyi wa Kamituga kayobowe na Meya Alexander Bundyempira. Hagati amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa ariko kandi aravuga ko General Major Christian Ndawiyeri wahoze kuri ubutasi bwa gisirikare bwa Kongo Kinshasa yagerageje kwiyahurira aho afungiye. Umunyamakuru Steve Wembi yatangaje ko aba amakuru y'uko Ndawiyeri yagerageje kwiyahurira mu nzu y'ibanga cyangwa safe house y'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kuko yicuza ko yarijejwe bidashoboka nyuma yo kubera inkoramutima mu muryango wa President makuboza ko umwaka ushize perezida wa Kongo yari yahinduriye imirimo Ndawiyeri amuvana mukuru w'ubutasi bwa gisirikare amugira umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Muri Kanama uyu mwaka umugabo n'abandi basirikare bakuru barimo General Christian Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo batawe muri yombi bakiye ko umugaba gushagurika ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Manizwa perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan uri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida muri z'uku kwezi yasabye abaturage kutagacira ibiri kuvugwa n'abashaka kubatera ubwoba babuza kujya mu matora. Ababwira ko tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 bose nk'abitsamuye bazazindukira ku biro by'itora bagatora ikizabaho akakibazwa nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Tanzania. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda gukora umunyagitugu yumvikana avuga ati mwe umwanya wababiba mu ubwoba igihugu kirarinzwe n'abakwiza ibihano bamenyesha ko tariki ya 29 z'ukwa 10 amatora azaba kandi neza mu bwisanzure. Uyu mutegetsi yabwiye abaturage ati muzazinduke mutore mwitahire umutekano ndawubisheje nk'umugaba mukuru w'ingabo uzahirahira kuwuhungabanya azire kuko intama zambarwa. Perezida Samia uretse kwizeza abaturage umutekano nabwiye ko ku ngoma ye nk'umugore wa mbere utegetse Tanzania igihugu yakijeje ku muvuduko uri hejuru bitegeze baho kuba mubanjirije. Madame Samia ariko kuri bari ku gitutu asabwa kugaragaza aho zaramazeri Humphrey Polepole umurwanya w'uburi birengero ndetse umwe bw'uburayi buri kumwotsa igitutu kugira ngo uyu mugabo agaragare yaba ari muzima cyangwa se yarapfuye. Komisiyo ya politiki y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yasabye Tanzania kwerekana uyu mugabo uvugishaga inene rimwe nenga ubutegetsi bwa Tanzania. Umuvugizi wa polisi ya Tanzania yavuze ko hatangiye iperereza ngo amenyekane irengero rya Polepole wahoze aserukira Tanzania muri Cuba washimutiwe Dar es Salaam ni mu kimwe gije muri uku kwezi kwa 10. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umunyemari Barnabas Taremwa Bwaniyaga usanzwe muri General Salim Musare muri na perezida Museveni yandikiye perezida we Kaguta Museveni akamusaba kugabanya wa depite kuko ngo ari benshi bikabije. Mu ibaruwa y'uyu mugabo hamya ko ari namura mu perezida Museveni yacishije mu kinyamakuru Chimp Report asaba ko perezida Museveni agabanya abadepite nibura buri karere kagahabwa umudepite umwe nibura 171 aho kuba 557 nk'uko bimeze mu iki gihe. Barnabas Taremwa Bwaniyaga agaragaza ko umutungo wa Uganda wose ushira guhemba aba badepite avuga ko bangana uburo buhuye. Uyu musaza w'umugore General Salim Musare abanza gushima ko perezida Museveni ategetse Uganda ndetse amya ko icyaka bamo ryemeje kumushyigikira kugeza muri 31 ubwo azabarangije manda zatanira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Ariko yamweretse nibura imivuni 3 Museveni akwiye guca akongera kugirirwa icyizere mu baturage kandi akazasiga umurage mwiza igihe azaba atagitegeka Uganda. Uyu mugabo hereye ku mafaranga agenda kuri aba badepite agaragaza ko aramutse amwumvise inteko ishinga amategeko ntirenza abantu 171 igihugu cyari kibatakazaho make cyane iterambere rikaboneka. Bwana Barnabas Taremwa Bwaniyaga yavuze ko abadepite 557 ku kwezi kumwe bahembwa miliyoni 16 na miliyoni 710 z'amashiringi bingana na miliyoni 200 na miliyoni 520 z'amashiringi abagendaho umwaka wose umwe. Bwaniyaga yavuze ko Museveni aramutse agabanije abadepite akasiga 171 mbese akarere kabagaragara n'umuntu umwe yajya bahemba miliyoni 5 na miliyoni 30 z'amashiringi mu kwezi. Bivuze ko umwaka yajya bahemba miliyoni 61 na miliyoni 560 igihugu kikaba kizigamye miliyoni 138 na miliyoni 960 yabagenda guko bimeze uyu munsi buri mwaka. Uyu mwene wabo na Museveni yavuze ko aya mashiringi yasigara ari menshi ku buryo yakimira ibibazo igihugu gifite mu burezi ndetse no mu buzima kandi ngo abadepite 171 bahagarira igihugu kuruta uko 557 ngo gihagarariye kuko uro bwinshi ngo si kenshi bugira umusururu. Muramu wa General Salim Musare anamura ko uyu murengero w'amafaranga bagendaho bagabanyijwe byamuha imbaraga mu kubaka uburezi kuko nta gihugu kibaho kitagira uburezi kuko ngo hazaza hacyo bari mu mwijima. Nibizi ko perezida Museveni azakira inama y'uyu muvandimwe w'umugore wa murumuna we ariko se wenyine ugaragaje ko Uganda igira abadepite benshi kurusha ibihugu bikize by'Uburayi nk'Ubwongereza. Ikintu cya gatatu umunyemari mu bucuruzi bwa kawa asaba Museveni ngo niba ashaka kuzasiga umurage mwiza muri Uganda no gushyiraho komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu kuko igihugu cyacitsemo ibice byinshi ku buryo hazaza hacyo ngo ntateye ubwoba. Muri Afurika ku wa gatandatu igitero cy'indege zitagira abadereva n'imbunda za rutura byibasiye inkambi y'abavanwe mu byabo muri El Fasher mu burengerazuba bwa Sudan cyahitanye abantu nibura 60. Iki ni kimwe mu bitero byahitanye abantu benshi kuva inyeshyamba za Rapid Support Forces zatangira gutuma umujyi wa El Fasher mu mezi 18 ishize. Komite ishinzwe kwirwanaho muri El Fasher yavuze ko RSF
yarashe ku nkambi z'abavuye mu byabo ya Dar al-Arqam iri mu kibuga cya kaminuza inshuro ebyiri ikoresheje drone ndetse n'inshuro 8 n'ibibombe by'imbunda za rutura nk'uko bitangazwa na Deutsche Welle. Tabana abagore n'abasaza bishwe, abandi benshi bahiye rwose. Iyi komite yari yatangaje mbere 30 bapfuye ariko nyimizamura umubare nyuma y'imirambo yakuye mu matongo. Ifashe umurwa mukuru wa Darfur y'Amajyaruguru niwo mujyi wa nyuma ukomeye mu karere ukomeje kugenzurwa n'ingabo za leta. RSF irwanya igisirikare cya Sudani kuva muri Mata mu myaka 2 ishize irashaka kwigarura Darfur yose. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko intambara yahitanye 10,000 ikura mu byabo miliyoni kandi zigabanya Sudani bagera kuri 25 bahanganye n'inzara ikaze. Muri Madagascar umwuka mubi wa politiki ukomeje gutuma mu icyo gihugu cya Madagascar nyuma y'uko mu basirikare biyunze n'urubyiruko rw'abajenizi mu myigaragambyo yo kwamagana Perezida Andry Rajoelina. Hari amakuru yavuze ko Perezida yaba yahunze akagenda ariko umunyamakuru bimwe na bimwe Andry avuga ko we ubwe yavuze ko agifite igihugu mu ntoki ze na Minisitiri w'Intebe. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yatangaje ko hari igerageza ryo gufata ubutegetsi muri iyo nyene n'amategeko riri kuba mu gihugu nyuma y'uko bamwe basirikare bifatanyije n'imyigaragambyo mu murwa mukuru Antananarivo. Mu itangazo ryasohowe na Presidence ku cyumweru, Rajoelina yavuze ko hari igerageza ryo gufata ubutegetsi ku ngufu kandi muri iyo nyene n'itegeko nshinga ndetse n'amahame ya demokarasi. N'imyigaragambyo ikomeye yaramutse ku wa gatandatu mu murwa mukuru Antananarivo. Bwari bwo bwa mbere urubyiruko rwibumbiye mu nkundura y'abajenizi rukanagiye mu mbuga yiswe 13 Gicurasi. Urwo rubyiruko rwatangiye kwigaragambya kuva muri Nzeri umwaka rukurikiye bagenzi bo muri Kenya na Nepal. Aho muri Madagascar batangiye imyigaragambyo ku itariki 25 Nzeri uyu mwaka bigaragambiriza ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi byari byabaye yanga mu gihugu. Yaje kwaguka urubyiruko rutangira gusaba ko Perezida Andry Rajoelina yegura nawe ageze ku butegetsi 2009 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi binyuze mu gisirikare rwamusabye kwirukana guverinoma ndetse arabikora ariko rurakomeza rurigaragambye. Ku wa gatandatu mu basirikare b'ishami ry'ingabo zisanzwe rya Capitas ryafashe Rajoelina gufata ubutegetsi 2009 bagaragaye bari kumwe n'abigaragambye kandi mu minsi yashize barahoze babakumira bari no guhangana nabo nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo mu gihugu. Abayobozi bakuru b'ingabo bari mu mugaba mukuru w'ingabo na Minisitiri w'Ingabo basabye abasirikare gushyira imbere ibiganiro. Mu kiganiro radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yagiranye na Colonel Michael Randrianirina wo mu ngabo za Madagascar ubwo ari mu gifaru kiziborwa n'amasasu yifatanya n'abigaragambya yasabye abayoboye ubutegetsi kuvaho. Ati yonza kuba ntari umukristo nakavuze ngo ijisho rero rw'irindi n'iryinyo rw'irindi ariko ndi umukristo. Rero ndashaka kuvuga ngo kohereje abajandarume bose hano mpereye ku muyobozi wa jandarumuri, Minisitiri wa jandarumuri na Perezida wa Repubulika bose nibave ku butegetsi. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko nibura 22 bamaze kwitaba Imana abarenga 100 barakomereka muri iyo myigaragambyo. Mu makuru mpuzamahanga bambwire ko ingabo za Leta Zunze za Amerika zatangiye kugira muri Israel kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hamas muri Gaza. Abayobozi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko abasirikare 200 bazaba hariya gushyiraho ikigo gishinzwe guhuza ibikorwa bigamije koroshya iyoherezwa ry'imfashanyo n'ubutabazi ndetse n'ubufasha bw'ibikoresho n'umutekano. Ku wa gatandatu intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yasuye Gaza ari kumwe n'umuyobozi w'ingabo za Amerika Brad Cooper kugira ngo yemeze icyiciro cya mbere cy'icyurwa ry'ingabo za Israel. Mu masezerano aherutse kwemeranwa imbohe 28 zisigaye zafashwe bugwate na Hamas zimuri Gaza biteganyijwe ko zirekurwa bitarenze ku wa mbere nk'uko bitangazwa na Euronews. Nk'ingurane Israel nayo yitezweho kuzarekura imfungo zigera ku 2,000 z'abanyapalestine naho amakamyo yoherezwa muri za 40 yamaze kwinjira muri Gaza agemurira abaturage imiti n'ibiribwa. Abarwanyi ba Hamas nibo bari kugenzura Gaza muri wo kurinda ko baruserura mu nduru bakwigabiza iby'abandi. Aya makamyo aje asanga abaturage ba Gaza bamaze kugera mu bice bahoze batuyemo ubu bikaba byarahindutse itongo kubera intambara imaze imyaka 2. Hari n'abataragize amahirwe yo kubona amafunguro uko bishwe n'inzara abandi bahitanwa n'amasasu cyangwa se ibindi bijyanye n'intambara. Iyo ntambara yahitanye abantu 67,111 abandi benshi barakomereka. Iyo ntambara yadutse tariki 7 z'Ukwakira 2023 ubwo abarwanyi ba Hamas batunguraga Israel bakayigabaho igitero cyishe abaturage bayigihumbi 200 abandi 150 bakabatwara bunyago. Mu gihe batabaza bo muri Croix na Croix Rouge bamaze kwinjiza muri Gaza buriya butabazi ku rundi ruhande inama za diplomasi zirakomeje. Mu ndege irimo abayobozi bakuru b'ibihugu n'abambi bose bamwogera kuri 20 berekeje umujyi wa Sharm el Sheikh mu Misiri aho bari businye amasezerano ya burundu yo guhagarika intambara muri Gaza no gushakira amahoro arambye urasirazuba bwo hagati nk'uko BBC byemeza. Muri abo bayobozi harimo Perezida wa Donald Trump ari nawe mushyitsi mukuru na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer uteganya kuza kwagera mu masaha ari imbere. Abayobozi bose bazagarira mu buryo bw'ikoranabuhanga igikorwa cyo kurekura imfungo n'abatwe bunyago kizakorwa ku wa mbere tariki ya 13 Ukwakira bikozwe na Israel na Hamas. Israel izarekura abarwanyi 700 ifungiye muri Gaza n'abanyapalestine 150 ifungiye imbere mu gihugu, mu gihe Hamas nayo izarekura abo yatwaye bunyago barimo abazima n'abapfuye kuko muri 48 bari batarataha iwabo muri Israel harabagera kuri 20 bapfuye. Hagati bari kwari huruza Israel isigaranye nk'uko bivugwa na Minisitiri wayo ushinzwe ingabo witwa Israel Katz. Iryo rezo no gusenya indaki zose za Hamas yubatse aho hose muri Gaza. Ku rubuga rwa X Minisitiri Katz yanditse ati uruzo dusigaranye kugeza ubu ngubu no gusenya indaki zose za Hamas. Natanze amabwiriza mu ngabo ko igihe cyose tuzaba tumaze kubona abantu bacu babadushubije zihutira gusenya ziriya ndaki vuba na bwangu bizakorwa hakurikije ibikubiye mu byo twumvikanye na Amerika.